So we're just preparing the umu. In Samoa it's umu, but in Fiji they call it lobo, hangi in Maori. There if I do prepare imo kalo, we have kalo, we have wa'a size 2, we have the coconut cream, and then we have the panusami there. We have the luau, they call it panusami. So we have the New Zealand bone, Samoan bone, and the diaspora, all in one place. Yeah, or failure. Lela korolum. Yeah, fa mo ni. Yung avinole kipi ya fa ai. Avi ere popo ngiang pepa ya. Amai nole fa ngai kapsam. Ya, manang fa kai. Này phải lên ngồi cầm là cầm lên nữa. Lên là bay. Là bay. Là bay lên qua. Rồi ngồi chút sợ ya, có lên là bay qua. Rồi mga phong có ave ma asai kongo ya lo la bay li la mango. Ya fa time la vno. Phong ai push ya lau mangu ko kong yang fai nga tai de le wa mo fai nga ka fe kong ya le ya usai finga ve le kwa le ma asai kong ya fo anga Wow, strong lady. Strong gal. More? Oh, yeah. Lah si sing ulo foil mali. Audio. Ini fanya apa? Ini kalau kau amat pun kalau pun kau sambil doa ini esel la file vamos a rollo. Ele é pouco mesmo.